Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati sayyidina Ibrahim wa Musa wa sayyidina Harun wa sayyidina Isa wa sayyidina Wasalina Daud wasalina Sulaiman wa jamil anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa azwajina wa akhwana wa akhwaina wa aqwamina wa sabbina wa abdina wa waladina wa talamidina wa asba'ina wa walina wa sahbina wa suriyatina wa hadiyatina wa ribaladina wa masyayina wa ulama'ina wa muridina min al-haqqin alaina wa li jamin ma'alamin hadis salawati wa min amalillahi al-yawmil qiyamah wa li Indonesia wal arabiyati wa jamin mu'minin wa minal muslimin wa muslimat al-ahyan Muhammad min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafila qafin ladun adam ila yaumil qiyamah. Nama sabatin guru nama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah.
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anu bade maca bismillah mangga, Fatihah mangga, sholawat mangga, jeung saya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin arwah wa sholli ala sayyidina Muhammad bin jasad wa sholli wa sallim wa sholli ala sayyidina Muhammad bin kubur Allahumma barik ala sayyidina Muhammad bin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ya naima fa'ala al-bariyah ya basar ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu walau malaikatul muqarrabin wa
Bidarwaini minal amini wa ta'aluhu barakatuh alaina wa ala ulamina wa ala ulamina wa ala ulamina wala jamin bismi wa ala ulamina wa malik wa salim wa bismillah ala sayyidina Muhammad salatan Allahumma awli al-islamni wa subhanaka wa nadina wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala samawati masjid wa ala nabi fasalihat wa ala jibali wa rasul wa ala umuri wa ala sahibi wa ala alihi wa sahbihi wa ala bariri wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ala nahari wa ala samawati wa ala wa ala alihi wa ala وعلى صحابه وعلى آله وصحبه وعلى مريض وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم